Самбаны хундыта харакшат танан қырылды манайсақтам жолға студия согырыл Мажыктылмиева. Сылынгын әміғай нойхын нютакта хулы хыдын жылнутта ыдып хитайхын ажыл яволықты жывайны. Тихыда нен тухай хорыхо мане студияда әлшар. Буряд улысай толғайлықшын ба засағай ғазарай захирағаны турулықшын орлықша Ирина Даржиева. Самена. Тихыда нойхыны дундығыр голин захирыл Виктория Задбоева. Самена. Болың РИА новостигін улыс хорындың агентствын сорволжылықшы Ирина Андреева. Самена. Самбаны хундыта әлшіт. Зәнін тұрын хоры дұхилетта тане нютағай ұбылыл хыр ажал еволжывайныға шоу тихыта одады хясодылны явығын қарғай ғадыныға ихы тусыл бұтығын байны қойымда хулы хыды жылнутсо тим бізі. Тима. Хорин менга хорин дурун онда мане нега найхан хоргулин шавинер найхан хо гархан нега инициативна группа гже хылые ыблыл болжа тегет найхан нютакта хайхан юмнуды бутех гже зарилга тавябде тегет бухы нютгархина анулан отто соглулат Совет землячества гже им был хыйгет шитхыбыре гаргахым байнабде терене улер олың ихы ажылнуды ямыр юма нютактах хырыктеб ямыр юма ухиуттех хырыктеб гже им шитхыбыре гаргагда хорин менге хорин дурун онда ныгы хыдыхын басыгыт улаң оттык согларжы президенттің фонда заявка лдейхын байнабде теге терене улер хойыр сая юсын зоң мянгын грант шугет тірі яулғын зам найхон туухытыгын тірі зарёлғыда имы мұңғы орахым байна ане юнды ыбылылды тегет бухы хойыр мяңғы хорин тауын онны тірі жыла хэбде тірене ғадна тірі жылы мане ағу ихын дәне өм байыр боло илылтың дәнді зарёлығдығын найханда ихы гой хушо бейім тір хушоғы шынылхын толы олың мұңғы оролхын толы олаң өтті апрелин харда концерт хэбде тоғылылты болына мане найхыны шавиныр ерет хатыр донуды харула мане найхыны ухивут зарим гарахын найхын хо гарахын доушыт хатыршыт баха орын захиоло харулагы йылда тегет тірі ажылда ныгы сая 1,250,000 орахым байна бухы найханы хет ны мұңғы соғлола тегет биді хушоғы ихы гойор шынылжы бахатырныгы мемориальны доска хэбде бухы найханго гархан ветерануды архивын соғлолжы мане найханы ролин бакшыныр тірі има поискова жыл хэт тірі мемориальна доска хэбде тегет мен юхунды гойор тірі хушоғы нейхін байнабде тегет тірене гадна найхандо ажыл яволхада найхано сывырлыжы тегет июлин хулшин удырнутты тірі зама нейхін байнабде тірен тухай мане Виктория Дандаровна хоры жуғыха За Виктория Дандаровна хоры дугетта на жыл хырышыты гар явава мұна хана дысқыдытына тегет мұна хой умынтны бұтот венеге шуғы. Темде икеті воданы тухин хезар оранешін жылығын зұрығы ғына историко-графический тропа. Үнімне мане сухы мұрынос ихилны найхынымне олчирика жихылхыды болха юнды бұхыды дұруын таласа горон ехы мұрнуд орысын хайымда сылыңғы мұрын холға сухы. И сухы мұрын дерімне Ущикойская харбаз явына паром. Ителінімне ихы гойы кеші, үні үрьедерімне ихы гойы олың машину цуғылырдық. Түрі талда гархы хырықты тігел паром дәрі машинут гарадыл. Тігел катерімне харбаза құтлол явын хайымда. Тігдері нюре гадылы тавхаш, ител сөрюхын, субшети, осы, гойылда.
И тэр стелдеремне теде мане найхны эмблема техдерем эге дерене алтын союмба. И тэгэл найхнымне эге перва турушихиге социальна тара хамбаламен ны хажилы хижихиле химда техдере хонинут дымне зораты тэгэл устунго юнутик jo маринут зораты тэгэл найхнымне басал батырнуды ехла олон батырнуты химбеде тэгээд батыр юге бурген хатыр жесын и сыбырхын мандагене басыгын хадагар сугар окты жесинге дахарго емлемтик этел тер захамда ваденемне тет стендвен горвын стенда тындымне найхны карта тэгээд найхын тухаймне информация и тел юмне замымне хаша гад явхадигиш но захамдагамнен дейрхада ханго гое газыр тындесенгедл хархадер сылынген хурга харагдана монгол кякташчысын шоссе харагдана старый силингиск новосингис харагдана но ханго гое газыр тел сашта будентел залагаже нагзахан тоже нютыктить тындымне арена шеевна гаже тоже их но социально тарин ажилдык 2000 болынкай и тэгээд она ну оринго тоже югаре ырмузылдер залахиниттега летние зоны гыр ну бутегеем это летнее жилище бурят юный тында тоже бухой утвер беха этел арена шеевнамнела оринго ну хунут хылдык ютегер знаменитая лепешку дар октандак тэгэл гоётел хохородугдык этел сашда захын селоим зарларны но ханго жизки питтам перл сашда явхадеремне ханго сонин хончулуды тешегада явхадеремне камень Чингисхана итгэдере вот Чингисхан вот ханго уныгыны туло агнорит гарат барча яда уныгыны яга адош вот моно гал харбахден угы болол итек но всё равно нага сагзур тер чолундер моринин Чингисханы итер зогдадесын уныгынын юнудби следи мурнут эхар югаре чоткор итинден бегенгад ю тоже ю хигет заборор хигет итер тоже памятное место ханго сонен легенден гойор хороду худо Чингисабе ну топшхнор хороб ител тендесе бегенстегел нхушну десе тел наихнего дондо сорогоде дернать сорголимне но шыны сорголи хидере хайрмен가 1 сентябрьнегинде хайрмен가 10онда негдейм. Муну хайрын сурганын 10 сурган жана ажылжене но муну отро шын сурголгедейм болду. Шын сурголгедейм. Тен шын сурголеда тен бежеш национальный сурголи хада тэгээд ю ху оформлением ху национальном стиле и тэгээд кабинет на буряд наданы тасыктыть кабинет национальной игры тындымне шатыр шагы в общем аны шавенурудымне ерхе тында нас ходурты шагы шатыры надхы но биден бакшыныр и управляющий совет осто монголошче хо авад дерехимде утвыр юнегатыр тасыгенга и тэгээд ну сорголимне имени Валериана Жапчеринчинова гыч нырымжытты ну их сорголдыны он захиралар ажила потом заведующий района ажила ну ханго их ажилхиге образование нырын нырымжытты и сорголимне бодын кое шын сорголимне мане опять ну хайырчы выпускне шаве нематок жапчы подмаев арвандолон жыл сылынген эмге колбагар ажила их хун вот сорголимне хиге ну ю баря и те но не можем санжиевы что же мане их ю хисимбен их нуло образование доксимбен зарлягар ажила директор ажила тоже заведующий начальник МРО ажила тел бриопы на ректор ажила вот дымне хо угы и тел хунуте видишь тоже их го естественно на музей Бнебена и тел еще на музей на зал боевой славы вот техдере вот если памятности индемне нырнудың бәні уды фронтовиков наших, а ыны соргулдымне уже их зоргудың хлубен биография. И те долун худымне вот своду уйгуды, и те ден своду, ну их альбом хигети уголок героев гэдби, один их биденче музей тить. Вот ынгед ыны их ютить, тухытить, и те ехала, ну омогар хатагып, что на ихмне ыны их байын тухты вен хайбидида.
И тэгээд но уже ё зурги нэгдэхний хулд ой олон хүнүүд ернэ хяхтаас гүсинжэрско солангудес сэлэнгэмнэ голванут хоболтодо байгаа ерэ нэтрапагарна и шо моно ой олон уже заявкнууд бүгэн аваад Харги нэсне сулер тэгэл паром дээрээ гараадла хонот туристууд хонирхаж ихээ. Ирэдэн хам олаг уже очередь дэнэ байна. Вот энэ ехал юутэй болоод энэ л да хараг замтай. Нөгөө жил 2027 онд Кяхта хотын 300 жилийн айн баяр тэмдэглэх Савло Кичрагузинский энэ хотын бий болгоого тэр их юунд айн баярнууд манай ноёхны энэ харгы зам баха орх тэр празднование болоход баха ноёхондомны има юун мероприятие йылда болха. Тэгээд энэ жил олон туристнуудын үхиуди асарха ханатебде хумане бурят орны үхиуд энэ түүхмне улус хоорондын болнох юмда шудалхын толо ноёхонд оринабде багшнарые үхиуди ноёхонд ирж мане ноёхны гоё байгали харж энэ түүхтэй танилсагтыг жихлэх венэвдэ. Тэгээд энэ ажлымны игэ дүүрээгүй бид саашин президентский фонд культурных инициатив гэнэвдэ тэр фондод баха заявкал дээгээд шүүхэн байнавдэ тренд тухай Ирина Андреева хоржууха. Нёднын тэгээд президентский фонд культурных инициатив будин шуусан байна тэгээд 1,5 миллиона рублей шугайт тэгээд тэр мөнгөөрөө будин ухивууд Савар Грузинск тухай ород хятад хил токтосны тухай бурят засагууд тухай хасагууд тухай роликуды хийсэн байна. Ну, именно для детей, познавательные ролики для детей, серии познавательных роликов. Ага, тэгээд ганцар роликуд бышы, шотер гранты мөнгөр буде хыды мероприятия хийсэн байна. Энэ бурят номесанда, хякта хотод ноёхондо будин краеведческие мероприятия унгругого. Ну, ухивут именно для детей. Тэгээд энэ жил их хэрэгтэй байна гэж будин ойлгонож. Тэгээд ухивуудымны энэ түүхээ мэдхэ ясты. Тэгээд будин энэ ажил хийгээгүй ханагал хумартагдах гэж ойлгоод тэгэл ийм ажил хийнэж будин. Тэгээд игээд ажилымны дүүрхгүй гэж будин саннаж цаашаалагал хоймомнегал урагшты бухимнех санснимнех хигджил байгжил санадал будин ажилны цааша. За тэгээд ошо ноёхон нутагта ухибут зорилготой ёбгөхөд ассоциация бурятских школ гэд жил бүр сагаалганда бурят хургуулнууд тэгээд суглараад иманер шингийн мөхөдөх юмда тихэд ноёхны дунд хургуули бахан ассоциацаар оронхай гэж дуулан байна тийхэд хөдөө ондоо ороод тэгээд ассоциацаар ороход юу гэдэг гэж нэн тухайхороод өгдөө. Ассоциация АЭО, это ассоциация этнокультурных образовательных организаций Республики Бурятия. Энэ ассоциациямны 2014 онд нэгдэ эгэл турушихер долоон хоргуулнууд орсон байна. Нэний хооронд лицей-интернат номер 1 Захирал Болот Валерьевич Шайжонов, и он же и президент ассоциации. Техдере биден и удыр, жыл буре шыны хоргуулнууд орнот ассоциацият. Манай ноёхны дунд хоргууле 2023 онд оройде барханы хоргуулити оробде. И техдере орхахдере биден юу ягалжда. Бурят хылны кабинетуды смотр болхадер, биден
районда аймакта турушин хори зэдлет и энде республикада баха горун турушин хоринда орсон бендепте. И техдере уже орхы болнаги эн ассоциацияда. Ассоциациямне юяга орхадеримне бурят кабинетымне бурятхылны кабинетымне интерактивные панели хорин ноутбугуди тележки юнуттыне хо уголдо ехал 2 миллионы техника уго уныш их тусылым жегеш их сорголда зуорегече и тед бурятхылны тасык мане сорголдымне эгел баян тасык 이때가도 이때 어느 허이르면가 허린 웅글선 허이르면 아다 어느 허이르면가 허린 저랑은데 무제노셔네 흔했던 도스로올이 ассоциация осында 웅그르고치 но жылбори югаре очередеро 웅그르гдык и техдере но тында олың юнут болдыгылды конкурснут болдык 16 конкурс чтецов дошнуди конкурс ага и тетл ю Тамири спортивно юнут болдык. Шагай надың, шатыр надың, тывык надың. Вот 은질 мане хороледа туруншихе вот ассоциация федерация тывыгы Виталий Григорьевич Роднаевы ажылчылерче усто тывыгын кургу неха хонинбага. Тегед но арвын наймын районут орнылды ын ассоциация тымне. 은질 мане нойхны хороледа ассоциациям кырхыдер советская школа-интернат оро Ахин район эмги. Ага. И тогда новожил, беденч уже нох очередёр уже и сингин хороль ашхыпче ярона. Я юрхжил ярона школу. Ярона сылыр. Тогда нох их ханим бенелда. Жылбури онда хорголда ашча онда эмгуде харча и тогда ге сайн хадер ухибут танилсын хайда. Те огут хорндо танилсына, шыны юмутны, танилнутташ болны бурят улса. Байым бурят улста я танилсын хайда. Тим отыр, нотырын деха гойовена. Одыны тет ассоциациямны. За мане там жолгын сак болзырта тихда там жолгымны дурухта шавылхын унхор тане нойхын ютак нереш мдежа хунудара байын тихда ырдымты тотошат их бөлікте заңғартық қойымда тихда унхорош Ябаган харгайг же их хонин юмбена тихте харакшат нэшьен энте танилсывых имда тихте харакшат ба хонир хот ашхан хадаш явалха тихте парамор хтесак я уже хуртык булайт найхан паромне цаксагар ажылдык углуны немет арват арваныгы гучет часто горват тават изурга гучет гэдэг. Тигат машина рушхвала хтес Улаангудас хоёр час хагат улаангудас паром хүртэр час хагат. Тэгээд паромос ноёхон хүртэр хагат час. Тэгээд 2 час хагат хэрэгдэлдэ. Машинаар рушхадо тойроод шхадо удаан болохгүй. Тойроод ашохна 3 час болох. Тэгээд харгын нэг зам уушиг. Пароморол харвазарал дэр. Гоя. Би нэг юу гэж нэмхэвэн манай бурят орондомны ямар шие тосхны ямар шие нютагы явахны байын түүх олдох. Тихо. Бэлэгтэй хнууч олдох. Тэгээд манай бурят улстымны России гурны грантну дурым байнылда. Комитет межнациональных отношений администрации главы, Министерство образования и науки, Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, болты деш грантнуды конкурснут унгырна, тиге хоргулинут унгырдык, интернет со дурын, ямар хэшингжы гранта, хэшингжы гранта яволха, има видеолекцию дурын байна. Тиге мане нойханы жишел авадла, Саша бухы бурят орны эмгоды нютагоды биде хавадыкты. Эне орынго нютакта хэхэн юмнуды бутекты игедла мане бурят оромне хугжыха. Зэ байрла. Тане ажылдам жылты хусия тихда нютактаны игет халбыржыл хугжыл байгылда. Сайн. Байрла.
хүндэт харагшат нэгэр дамжуулгамны дөрөвө синхир дылгысыда дахин олзатра баяртай.